Votanganidziwa namusi ri ḓo vha ri tshi khou ita mbalo yashu ine vha khou i vhona hafhanoni phanḓa kha bodo, kha whiteboard yashu ine yavha mbalo ine ya pfi change the subject of the formula. Heiḽa mbudziso yashu ro i fhiwa vha tshi khou ri change the subject of the formula to the symbol in brackets. Ra fhiwa mbalo kha heiḽa ine ya khou ri 3 over x is equal to a minus 5 divided by y. Tshithu tsha u thoma tshine vha khou tea u pfhesesa tshone ndi tsha uri musi mbudziso i tshi ri kha ri change subject of the formula to the symbol in brackets, zwavhuḓi vhuḓi hu khou ṱoḓiwa mini kha riṋe? Zwithu zwine zwa khou ṱoḓiwa kha riṋe ndi zwa uri musi ro no shumana na heiḽa mbalo, phindulo yashu i khou tea u vhuya i kha tshiimo tshine tsha khou ri y is equals to something. Y i khou eḓana na phindulo, zwi amba uri y i khou tea u sala yo ḓi imisa. Ndi hezwo zwine zwa khou ṱoḓiwa zwone, y yashu i khou tea u sala itani yo ḓi imisa, i si tsheho hafhaḽa fhethu, i khou tea u bva hafha ya ḓa nga ha ngeno, nahone i tshi ḓa nga ha ngeno i khou tea u sala i yoṱhe i tshi khou eḓana na mini na zwiṅwe zwithu. Nga murahu ha musi ro shuma heiḽa mbalo, ndi zwone zwine vha khou amba zwone vha tshi ri kha ri change subject of the formula into symbol in brackets. Ndi ngazwo heiḽa y i tshi kha brackets ha ngeno wo ita zwidotho vha fhedza ri tshi ḓa nga ngeno ra wana uri symbol ine yavha kha brackets ndi mini, ndi y. So kha ri nambe ri mbo ḓi thoma u shumana na mbalo yashu, ri si vhuye ra dzhia tshifhinga u shumana na heyi mbalo yashu. Zwi amba uri tshithu tsha u tou thoma ri tshi khou tsheka heiḽa mbalo yashu, ngauri ri khou ṱoḓana na y, kha ri thome ngo sunda heiḽa a ri bvise hafhaḽani iye nga hangeini. Zwi amba uri ri ḓo salelwa na mini, na 5 na minus 5 over y, zwine zwa ḓovha zwi khou eḓana na mini, zwavhuḓi heiḽa minus, okay, ine ya ḓa i khou eḓana na a, sorry, ine ya ḓa i khou eḓana na 3 over x minus a. Zwe nda ita zwone hafhaḽani ndi u wedza a ya ya nga ngeno hune havha na 3 over x, nda fhedza nda dzi phindulusa u itela uri 5 over y yashu ri nambe ri vhe ro thoma ngayo nga ngeni ngauri yo sala yoṱhe. So zwi amba uri ri tshi bva hafhaḽani, fhethu hune ra khou tea u athenda zwa zwino ndi hafha, ri khou tea u athenda hafhaḽa fhethu, ende zwino ndi tshi u tsheka hafhaḽa fhethu ndi fhethu hune mbalo yashu i kha fraction. Zwi amba uri zwine ra khou ita zwone ri khou tea u vha ri khou ḓivha dzi fraction rule. Zwi ndeme nga maanḓa uri ni tshi khou shuma heyi mbalo ni ḓivhe fraction rule, simplify rule, ni dovhe ni ḓivhe na factorize rules, ngori heyi mbalo i shumwa nga zwezwi zwithu zwiraru. So ndi tshi lavhelesa heiḽa mbalo kha tshiimo tshine ra vha khatsho, i khou ṱoḓa fraction rules. So ndi ḓo ya kha rule iṅwe k ine ya ri a over b minus c over d, fraction rule. Musi mbalo yo ḓa i kha tshiimo hetshiḽani, i khou tou amba fhedzi uri ndi mbalo ine nga fhasi yo dividwa nga zwithu zwi sa fani. Iṅwe i a ḓa i tshi khou dividwa nga zwino fana, kha musi yo sokou ḓa ya ri a over b minus c over b, ndi iṅwevho fraction rule. So musi i tshi khou dividwa nga zwino fana, hu sumbedzisa upfhi ni dzhia nthihi na i shumisa sa base, hedziḽa dza nṱha dza minus na nga tshadzo. Mara hafha zwa zwino ngauri ri khou amba nga figa mbili dza nga fhasi dzo dividaho dzi sa fani, zwi amba uri zwine ra ita zwone, heyi i timesana na heiḽani, heyi ya timesana na heiḽani, dza fhedza dza timesana nga mini, nga tshadzo. Ndi fraction rule. Zwi amba uri i ḓo ri ad minus bc
divide by BD, a fraction rule. Zvino hapa noni pasi haela mbaro yashu zvifanana musehu na1 zvifanana musehu divide ngami nga1. So zvinara kuita zvoni ndezvauri hei na hei dzinoteyo timisana, hei na hei dzatimisana, hedzi dzapedza dzaitani dzatimisana ngachadzo ngauri hei lambaro ikachimo chine yakotodoshumwa nga fraction rule ine yava ifyo hei noni ringasishumise hei ngauri hei iri toda musi dzo divide nga pasi dzichita mini dzichifana. So kari dzitimise rivono risaurwa na bugai 5 over y ine yava minus it's equal to 3 minus ax atiri 3 times na 1 yasale 3 a na x times na yava mini yava ax divide by a times 1 x times 1 ine yava mini x. Now rikoda kachipidha chine rikuita zvine zvavidzwa pfi cross multiplication. Mulayo usumbedziso uri arali vone vofuwa a over b rari zviyadana na c over d nga nthani ha equals to ine yava vukati ritoita zvine zvavidzwa pfi cross multiplication. A itimisana na d, b yatimisana na mini na c. Zvambura pala rikosala na 5x y 3 minus ax. Y yashu iko no brackets kuti mwari rangovona inoni haikuvonera zvavo. Y yashu iko timisana na 3 minus ax. So hopfi rine ritoda nena mini na y zvino zvonova simple apo lapetu risale na y. Chipiḓa chine ra khou ḓa khatsho zwino ri khou ḓo divider both side nga 3 minus ax. Three minus mini ax. Zviamba uri ni hei na hei dzido cancelana ra sairwa nga minus 5x divide by 3 minus ax. In the meaning of it, 3 minus mini ax. Aretsele pasi nyana. Richa pasi, then y yashu equals ala mini 5x divided by 3 minus ax. Yava yone phindulo ine ro iwana ya hela mbuso yashu. Zviamba uri ro kona u ita zvavava vachikwamba zvari kari change subject to the formula ive mini ive y. Nango vada kaphindulo vado wana uri y yashu ikwadana na mini na hezvila zvitu. Y yashu kela yosara iyote hapalani. Zviamba uri yonova yone subject of the formula.
kha ri dovhe ri wane iṅwe mbalo ri ite tsumbo ngayo. Ro fhiwa mbalo kha iḽa ya vhuvhili. Mbalo ya vhuvhili i khou sumbedzisa uri 1 is equals to NE. 1 is equals to NE divided by R plus NR into brackets ra fhiwa mini n kuṱuku kula. Zwi amba uri ri khou tshentsha subject of the formula yashu is tshavha 1 ya vha mini n i khou tea u sala i tshi khou eḓana na something. N yashu i khou tea u sala i khou eḓana na something. Okay, so mbalo yashu hune ya vha hone ngo to i lavhelesa fhedzi, zwithu zwine ra ḓo thoma ngo ita zwone ndo sumbedzisa uri arali vhone vho fhiwa a over b hapfi i eḓana na c over d, zwine vhone vha ita zwone ndi cross multiplication. So na heiḽa mbalo arali vha nga i lavhelesa, tshiimo tshine ya vha khatsho i khou ṱoḓa cross multiplication. So nga hafhaḽa fhasi ya 1 zwi ḓi fana na musi na mini hu na 1. Zwi amba uri ri khou sala ri na 1 times NE ine ya ḓo vha NE, zwa sala zwi tshi khou eḓana na 1 into zwi ḓo sala zwi tshi khou eḓana na 1 into R plus NR into brackets. Ri khou ṱoḓana na ku n kuṱuku a thiri. Zwino zwine ra khou ita zwone hafhaḽani zwa zwino, oh this is not 1, this is I, sorry. Hii ndi I, mara process ine ra khou shumisa yone u swika zwino ndi yone. A hu thuvha na zwo tshandukaho, ho to khakhea mavhidzele fhedzi. Heiḽa ndi I. So mbuso yo ḓa i tshi ri I is equals to NE divided by R plus NR. Ra ita cross multiplication, I yashu ya thamisana na R plus NR, NE yashu ya thamisana na 1 ine ya vha nga fhasi ha I, ra saelwa nga NE is equals to I into R plus NR. Sorry, tshipiḓa tshine tsha khou tevhela ndi tsha uri ni ri ḓo thoma nga u shumana na hezwi, ra remove brackets. NE yashu zwi amba uri i ḓo sala i tshi khou eḓana na IR plus mini INR. So ra tsheka vho zwithu zwine zwa nga vho zwi na vhukhomoni nyana uri zwi vhe kha side nthihi, zwine zwa nga zwi na vhukhomoni vho zwi ḓivha kha side nthihi. Ndi hezwiḽa zwine ra zwi vhidza upfhi uri group. Arali vha nga sedza heiḽa mbalo na heiḽani dzi na vhukhomoni nga nṱhani ha mini ha a small letter n ine ya vha hafhaḽani. And mind you ri khou ṱoḓana na mini na n, zwi amba uri ri ḓo ra ita uri hafho hune ha vha na dzi n hu dzule nga tshazwo. Ri ḓo saelwa na IR i tshi khou eḓana na INR minus mini NE. So sa zwe nda ambisa zwone ndo sumbedzisa uri ni musi ri tshi khou shuma na hedzi mbalo vha tea u vha vha tshi ḓivha mulayo wa fraction rule, factorize rule
na simplify rule. Zwithu zwine ra khou zwi ita kha ulo ya lurumbu zwino ndi u factorize ri tshi khou shumisa factorize ine ya vhidzwa upfhi ndi ya heiḽani ya u factorize nga common factor. Zwi amba uri arali ro vhea n nnḓa uri ri vhuye kha hetshiḽa tshipiḓa ndi musi ro saelwa nga ir, uri ri vhuye kha hetshiḽa tshipiḓa ndi musi ro saeliwa nga mini, nga e. So ri khou ṱoḓana na n, zwi amba uri ro no swika kha tshipiḓa tshine ri nga kona u sala na n ndi musi ro divide ir minus e both side. Ir minus what? Minus e both side. Zwi amba uri heiḽani na heiḽani dzi ḓo ita mini? Dzi ḓo cancelana. N yashu i ḓo sala i tshi khou eḓana na ir divide by e minus ir. Vha nga ḓi zwi ṅwala nga heyi nḓila kana vha zwi ṅwala nga uri ir it's equals to ir minus e. Zwi a fana. Phindulo yashu ndi heiḽani zwino. Ro wana n sa yone subject of the mini of the formula. Zwi amba uri ro swika kha solution. Ndi tshi khou tsheka tshifhinga tshanga ndi vhona u nga ri khamusi ndo vha ndi tshi nga ḓa na iṅwe mbalo ya vhuraru ine heiḽa mbalo ya vhuraru it's v is equals to mbalo yashu ya vhuraru ndi v ine heiḽa v i khou eḓanyiswa na w divide by square root of x cube plus yz cube. Nga ṅwambo wa tshifhinga uri zwithu zwi si lapfesa, kha ri tende uri heyi mbalo nṋe na vheiwe ri ḓo vhonana kha video i tevhelaho ine ya ḓo vha i tshi khou isa phanḓa ri tshi khou funzana nga change the subject of the formula. Video number B. Ri khou livhuwa.